Khubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net foodish ordar mapi minwan ra mangi hakkerdok ying jongpi Usembut Menteri Rambak Jongka Sarkar Jela ubak Preston Tinsong haka arpu sautrik ubana jemang arjar arpuwei ula takrenting ya ke convener Jongka Thma urang Li Juki ke Kong Angela Rengat halor ke jingkedau keti persya ayu kumbalapau haka rensan jongkilat pathai khubor hakini ki kendiat sengi balalait no. Haka jingnya keren bat kilat pathai khubor ubak Preston Tinsong ula maham teng kino ki kenhon ki basu kedau keti matla ki rukom trekam Jongka Sarkar klem dati benya ki jing shisha pada kajuk ko por ula ongru baka pisa ka ba wat shinaya baka Sarkar kala penlut kadai ka badan de ke jingken jing dia ka babiang. Jika ka bangabot ban ong ang kolong baka tu ka statement ka ba ngayoi bat ka ba nakalin officer jonga kipet ngiyoi nakalin Sarkar ngakwa ban ong ki pipe ba de bapli la se ki ba susngap tang ya ka tu statement sngu kum ba de ngakwa ban ong ba hakan ni kapor sim yang ni ko official record ka ba ni ai bat ba kum bang ong yapi ka jing keno ban ong bangi bam pisa ban ka jing keno bangi tep sepla ngatrai kata kalong ka ba sngosi bat ka jing kren ka ba klem nong rim ngamju kemilenti bakat ikong anjelangan in kren ya kibakum kini kijajing kren kibabdon ke nong rim hang nong ni welcome ni pedial sko ba lada ki ajimut lada ki criticize kam lele reis ngau ba wak keno nama la piong ka bamsat kani kalong ko bejinga la piong bamsat kani kalong bejinga dengan kuat ban ong pek yo la de pikrem tam kan kerto syakamalabi kani ka kuat ban kren de basar nama ba ngasngu sen ye ke bepli ki paitba jo ke jela megala jo ni yo ki syak yalam bakala ha ki bakum kini ki jing pentit ki bomdon nongri kabenta ka ba nama ila kren ru syakang tu megala building Other Construction Workers Welfare Board kabakalibo department ka ai ya katu mensyemsnen ni ai san hajar tengka uwe registered workers ngana tu epi kalau ni mensyemsnen hadu benai mas mensyemsnen hadu benai mas kiba register kabangi om kita ki aktif registered workers kabamut ke registration jadi kababit kababian namaria kan ni hapan le sistem hapan renew kidon ar posan haja news pa kendai posa ngut ar posan haja news pa kendai posa ngut kini ki registered workers hakani ka MBOCWWB bat kapisa kabilala pelak ru syaki mensyemsnen kalong arthosan haja news pa kendai usawa kabamut borok kini ki beneficiaries ki balong aktif ki register hakatu kasnem habenai mat hadu benai mat jong ar hajar arpo ki don arthosan haja news pa kendai usawa bat ni pelat pisaru syabaro naki berkata balong bro arsan hajar news pak kena kusau claim minus uwe bat ka among ka bengi pelut na kapenta jong kini ka boy khat at pelut prat bundai hajar news pak kabalai ka bangakwa ban persyai hamni namari om nadon deki spa deki lakmut ki register ngaspa ban om takawe ni hak adiat lembaga rules lembaga ak baka ak ka krensha ba kitu ki register ki de ban renew shisin shisne la de ki register menta kasngi la shemsnem kum menta kasngi ki register ki renew la de kim renew kamut ngim ong su ki aktif
Bat haba kini niuru kiap siu reu potengka. Ngisim san tengka si benai. Nakumta khat ar benai kabut reu potengka. Kin hab ban renew. Bat ndak la de renew. Kabamut kalam aktif. Lada jia kan gunuk katum kenikaat. Kin yo ya kitu kijing mentoi. Kiba bun sertap kiba ngamlak ban batai lut hangge. Dikata kabangakwa ban om. Nama ngai i ke statement ke jong i om. Bayakan niru ngi klem siu lani kaniru i komba misuse mangine ke surga tengah kuat ban keren ke basai hakani ke janmit sngau ba ngatrai maki ki media sngau ba ban pensai pajba ya kani khnam ban numdon kanu ka jing sutu bakla halor ke jing pendon kam jongi ya kani kapisa batru halor ke jing pendon kam jengi ya kani kepada bat ki registered workers katkum kaan kabaka sarkar India kalapas dikata kade kabanga kwa ban persyai ni ne kabanga kwa ban om kolong tan kawai sisi sepa ya kinu kiseng bhala kabanga sutnat kibabun kiseng bhala ki civil societies haba ki criticize bullshit kalong constructive ki ajimut yang iksoka naya kabapin blame nganya tu yapi kan mau kan ni kambha lana mangangan blame yakiru kamlo makikin su blame klebe yang iru kamlo te komo pi namar ba ni wat siting karu kan mau ba ni habya lemba jong ko audit but ko audit ru approved by the chief controller of account nginumla ban lek plumat nginumla ban yak plumat bat singau bah ban nundun su kum kini statement ki belong so irresponsible but ki ba pin su kren heavy claim ki brio ki bal anang di plasta karul ka anya office ngatrai ki de ban tip ba bat la kim tip ngatrai bahar le training apo mati ada kim tip le training sa mati nang ta sa ai ke decision Nengau di kamlong ni namar balong kumbang ngikwa ban pensutu bakla yaki pait ba jong ke jela jadi berkue kamlong ban le enta ban mangiru no komen gimla ban le enta mo pi namar bakani ke deka kamyak ka kamil bakani kalong ke bangi train na ka benta ke jing mentoi jong ke jela mi kala jong imparo kowe tes ngau ba ngakerpa yamu toye criticize baka MDA man ko bomlong upresto ko bomlong kamle tamba hal fikir size da ajimut dare ajimut khana bangi gin sim ni ke jimut ke jopi ajimut khana ba phin ong bangi bakla ngin ko rak ke ga rei ba phin ong be bangi de tinong tu ki ba bamsat khamtam di khun na ke ni thma ngom ken mau ba kan ni kamlong ka ba na ta ki ong risai ngaso ban kerpat lada don tidak mesti untuk kata nak itu yang election. Hal atulah yang election. Kenapa tunjuk bagilah kan sekri bahal pada. They what yang kah yang wipi nama bakani kamlo. It is not fair. But nada kerpat juru kumopi yang perok kinong yalam juru sen bahalam. Tu ia terang bani itu surga. Ban yimde ban siap ban yalek kai kumne nam taki kipai bahal. Maka bangat iting kalau bagi pajak jadi kisah kami ya ki fake news bani ya ki ibani ibade ki kam sutenat dan sengat ki kubur lamle o bayak uta nawat jing sisa kamde ya kata pada kelas spread keleng kubur dengan asuman om ki pajak be sengau bah wat sengap tan ye kum kini bijai ande pek ya kakam ni don hamle hak sarkar Mendai bangga orang itu gidon dan entah lagi. But what keno ngajak na perus lapar sisi ngau pi besania di pajak cuma na perus lapar sisi. Timlah ban om pi resign na. Timlah ban om bikin men ki bom treka. Hakum kan ka pandemi. Ngai i ya ki trestom boro anu phomot ke mani. Laka jom sasi. Ngai i ki MDC ki bi tre. Ngai i ki sen bahalang di bakar ni treka. Ngai iki sen balang di bakher gitu reka. Kiarap iki badut ke besuk.
ma phi phingwan ban tanra pan bani ka kamu i phiru balai thun kare ka yarap lam ni ke baduk yarap lam ni ke bisito ngam phi ngai i ke babon ba kiru simeto ngai i ya ki news don mu tu wei ba karsti ule samja ule hi na ta ke babon ngam phi kisai ki society ki ba pero ka ngai i ki samja ki pelut ngam phi blame kur khu ya gitu u blame kur khu gitu ban ngai u bo blame u kur khu la ya ki pat ba jo ke jelam ni kala jing ba nama bakani ka bani im menta kalong ke jing im ka ba ma ong ya pi ka klam ka bi se ya du ba ta ngim don por ban ya ai ki fake news sgo ba wat ya snap ki fake news ngim don por ban batai pi ka bom de nengau pi ni don por hang ne ya ka ban ya te namar ba ka ba kom san e ka jing im jongi ni don kam sha ya ka kot ka khia jing ka don kam sha khnam begin lai na ka jing her tu a jong u de u khnam jing pam bar